O te tue whaatalo whaatolo tātua tunu le amatango le nei vai aso le nā songa fōle nei. E le isi fōi le nei whaopoponga o tala inisi o meolo o tutupu le tātua tunu i Sāmoa. O si mai eilo whaafonga. E tāpuni ane le hawa noi le aso wharui le resta lai ni sui fi tau wā. Mo le whainga palo tala i tite sa whata numere lua. E to tolu sui iu whaamao nia. O le fōi to tolu watu inatu le aso wharui le vai aso le nei. E whaangata ai leo na toi whaawi i tua se swafo se tasio i lantou. E manatu o le fia tau wā. O le tōtōru i lantou ia, o le leua suatanga aso, toi ia pua fuatongi le toa, o ia fwoi lena manu malo le whainga palo ta tele le tu malo. Ai o toi wha ma vai ma wha se atu i le vaing wha upawhai e le wha atua tui le tua Sāmoa o tase. Le wafuai o na toi fwoi le tu malo e wha atino lana whainga palo ta le titi. Ato ai male tina ia tole a foa lo salia sa ngā lala niumata. O lo restala e tau vā o se sui tuto tasi. O le aso valu le masina foio yulai. Wa whatu langa e pālotai i lato o restala mo le pālota mo mua. Ai o lo naso se fudu o yulai. O le whainga pālota lai titi. Ele o iai se sui o le vanga whaupu whai le JPP o tau vā. Be o na whai loe lo lato te tai. Wa iai le lato fua whanga e tu inatu le lato tā penanga. Moso lato sui, mo le whainga palo te tele. Ona o le whawhita uri na langa e le whionga le whaipule o vaisingano, le whionga amitoa nai malolo tau tofi le pāle mene. E le whaale tonu e o nanga a le fō mai o lo tau tua i le whale mai o lo lato i tu malo. Wa manatu e le te tai o le atunu. A whailoa e le mawhai on fō iei tu ai ngā whawhita uri o lo alia e mai. O le atatala lo le awa noe tāpa ai le visoa swani, ani fo mai mai pa anga Sāmoa ia tunu i whafo. Au whianga soi fo maloloina, a whailo wale ma whai e tātou fo mai in whainga luenga. Ta tala lewa no, wala au tātou taunga se lau min fo mai mai whafo. A whaila lewa ma mai le tunu wa wale ma whai e tātou ni tau abel me lea. I lea lava fontanga le pāle mene na whaalia e amituanai, wa le toi mana o mielo nei tu malo le fo mai, ina ia sui atu sa isi fo mai whaia le awa nanga, bei foi ona ia tā ua. O le au nanga le foi te mari fo mai o le tunu. Wa iai whanau manisi o le tu malo, o lo tua ina le malili wai, ona o le lele leo le whaatinonga le au nanga. Pei taila tamai nei na whaalia e le reporti le soi fua malo loina le lalulangi, o le au nanga whaale soi fua malo loina i Sāmoa malona whaitau au whai. E te tau ona o atu le lua se lawanga i lunga, le au whai o ni fo mai, e te tau ona ngā whatia ai le foi numero tātua tunu. E o atu le se lau wha se furu le au whae fo mai oro iai le temi nei. Pei whau na whae loe le whionga le minister i nisi o whae talanoanga o tō nai. O se tasi leo whae whitau leo lo whiangai nei, male soi fua malo loina. O le le lava o li i matamai tai fo mai. O le tamali o le atunu i a papali i tele mo moe von Reiking. Wai longa i le atunu i landa tā lenio le tusiata o le tusi solo. Ai sa avea foi mawhaia aonga le tele o tau sanga. Lena whaalawi loa le whai unga le vai aso nisi o ana ata tu sia, o loo iai tala anga o le atunu i tuatu o ia tatusi. Mai na ia whauru tala ina lea whaalawi loa, ia tanga loa malo nā tali o le tuli. O se tasi o ata na ia whaamtala ina le autu stala, na tuli mai tanga lono nā tali o tuli e su e se no fuanga le lalolangi e tuwai. Pei tai na so o le lalolangi e le eise ele mawhai o na tūlau ele ele ai. O na toi fo ilo le ilo na tamao tanga loa. Mule ane o na tongi mai le tanga loa se maai lalo le lalolangi. Na fuai o na moa ele, ma vai tanga loa, e au fie ma ele o Sāmoa. Mai o le tele o atantu sie pali tele, o lo whaamatala i nai le tele o tele tuu, ma le tele tonungo tangata Sāmoa o tanga loa, o le atua leo Sāmoa. O lo ielo na whanau nonga e a ngai ia o ongo ana tusi ngata, e momori atu ne le sona i au ngā tupulanga o le atunu. O se tasi o whautuanga nei atu ina mai mō whanau umai Sāmoa. E whamatala lo ma whauwhau, ma le si mea i e te tilo lawa i lo se o manga te tono lo a inga. O ina a mata mai ai lo i loa ma lo to mai. E wa ale matala lo ma whauwhau tono lo a inga. E o kil mea, e makipi mea lo kelfongi. E tuna apo mātou nei, i lo wali me papene, i mātou whewhewhe te le whaongai mātou ta mai cellphone.
ona le winga na e o tiele ma fa tamai titi ona le loa le fa matala ma su e ma wa le fangia kusinga aka me hopenga o lo te talalo na mo te mto tua mo le mai mo ine nisi e fia sia leno whanga. O le vēso ni o le whaata ue nai ia se aso wha apitoa mo tangata whainga renga uma le malo e lalo le teita inga le komisio tangata whainga wenga o le aso wha apitoa e toe wha amanatua tuai ia inantou o lo tau tua ina le atunu uma le malo ia mawhai ona au ona atu i tangata lo tele o Sāmoa ma atunu i fafo e se au nanga siri malelei, whaamalia loto matali manao. Sau no le suil komiti le whatalanoanga ma le 2AP, le leitio le malo. Ai se le pia o le malewa, le vai fo ni mene tau nu mai wa e te leo le, o le mea nā le whaalau i loa le, tālofa ue fasmai. Ai a mata tua i le ofisa le, so le e le aise tālofa, le aise smai, ai so le, ai mai malo. Ai a leo fatu le foi malanga so le fionga le lipule. Ai a lui fiti. E te amata va pola e te o mai e la pola e fai o le pola. Ai mana i o le pola. Ai se vai talofa malor malanga manuia ma e le ma fai na fai le name. A luinga na le tala o ina o ia amata i le tautua mara unanga. E a mulio na fai eisi mea. O lau fa talofa ma lau fa feiloa. Ya sau tangata malanga mai e matua fia le talia to le tato tulu e malanga fa lot o tatu talafawia famni tele le tua i la sanga o le ai ia tau mango le ni aso fa sai foia